Pozdrav ljudi, dobrodošli u moj novi video. Kao što vidite ljudi, u ovome video snimku ili ti klipu, kako želite da nazovete, nije bitno, ćemo raditi ono što ste mi poslali komentare, preko čega naručiti miš, neki miš što je dobar, i taj imate na Gearbestu. Sad ovako, imate znači jeftine miševe. Sad svi ste vjerovatno gledali, samo ja ne nađem, čekajte sekund, svi ste vjerovatno gledali ovaj miš ovdje, znači najvjerovatnije on je 4 eura, znači 1000 DPI-a, ne 1000, možda 1000 DPI-a, 1600, 1400, 3200, znači DPI-a, 10 miliona klikova, garancija. I sad, vi imate sad i ovaj ovdje, dakle, miš. Taj miš je 4000 DPI-a, znači on je skuplji od njega, ali on baš je lepši. Sad jedan skoro pa od najboljih miševa za njegovu cijenu je ovaj od ljudi. Znači ovaj miš je pre dobar. On ima, sad ću vam kažem, 5500 DPI-a, znači košta 500 dinara i malo više. Znači veoma dobar miš i lijep ovako na izgled. I on ima, vidite, može na Mac, OS, Windows 2010, 2008, Vista, HP, Windows 10, Windows 7, Windows 8, 8.1, sve to može. Znači svetli u koliko boja? Svetli u dosta boja. Kako piše? Da imam te piše. Svetlje, kako šišem, da imam. Svetlo nekoliko boja. Sad ljudi, sad ću vi pitati sigurno, baš koji ne znate šta je to 5000 DPI ili ti DPI-a. DPI ljudi vam je brzina miša, znači da može ovako brzo, on se pomera. Moj miš ima 4000 DPI-a, znači želite li da se brzo pomera ili sporo, znači imate vi njemu da podižete, to je kao zbog preciznosti, to je optimizacija miša. I na primjer evo lupom, da ga vi stavite na 1000 DPI-a, on će 2 cm da se pomeri, primjer od ovog dugmeta start pa do ovdje, a kad ga podesite na 4000 DPI-a i pomerite ga 2 cm, on će doći do kraja ovamo, bukvalno, zato što je tako podešan ili ti sensitive za miša. Mislim da dobro rekao. Sad, imate i ovo je optički miš, nije lazerski. Sad imate ovaj miš ovdje, on je ovako lep na izgled, ne svetli, ali lepo izgleda i on ima nekih malo 1600 DPI-a, ali ovako, znači za laptop je PC, znači za laptop znači nema kablo, bežični je od Motospeed kompanije, znači ovaj vam se najviše isplati kupiti ljudi. Ostavit ću vam link dole u deskripciji, znači ovo vam se najviše isplati da skinete, tako da, ne skinete nego da kupite, znači najviše se on isplati. Zato ću imam 5000 DPI-a i gamerski miš, tako da ono, i nije loš, baš ima lep izgled, ima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 batona, ili 8 batona ima sa onim klikom inače, ali ima baš ono fino izgleda, tako da uđite i like, share, subscribe ljudi, komentarišite dole, znači lajkujte video, mnogo bi mi značilo kad bi mi lajkovali ovaj video. Znači lajkujte ga obavezno i komentarišite ga. Znači i pregledajte ga do kraja i lajkujte, šerajte i komentarišite. Tako da, ćao.